Sova poslastičar je ljubomoran na divne slatkiše koje spremaju vile. Danas isprobava jedan recept koji je Krišom prepisao iz tajne knjižice Roze vile. Stabljike suncokreta, seme divlje ruže, krunice bele rade, brašno od mekinja, pokoja kap izvorske vode. Čini mi se da sve imam. Ah ne, fali mi cvećurak, ali šta li je uopšte to? Morat ću da se raspitam, mrmlja sebi u bradu. Nikada čuli, čude se veverici i mrmot. Nikada nismo vidjela nešto takvo, odgovaraju mama medvedica i mama jazavac, najbolje kuvarice u srećem se ocetu. Ja znam šta je, uzvikuje Roze vila koja je prolazila pored. To je čarobni sastojak koji otkriva kradljivce recepata. Sova obara glavu, izvinjava se i obećava da to više nikada neće uraditi. Oprošteno ti je, uzvraća Roze vila. Od cvećurka također svetlucaju oči onome koji je iskren.